Umugoroba mwiza kuri mwese mudukurikiye tubaha ikaze ku mwanya makuru yiteganyagiye mwateguriwe n'ikigo cy'u Rwanda cy'ubumenyi bw'ikirere Meteo Rwanda. Namakuru mugiye kugezwaho nanjye Prote Dushimimana. Uyu munsi tariki ya 2 Kamena ikirere cy'u Rwanda cyaranzwe n'urunyurane rw'izuba n'ibicu byakomeje kwiyongera ndetse ku masaha y'igicamunsi bitanga imvura yumvikanagamo inkuba mu bice bimwe na bimwe by'amajyaruguru y'intara y'uburengerazuba. Handi hasigaye mu gihugu haranzwe n'ibicu byari byiganje ariko nta mvura byatanze. Muri iri joro hateganyijwe ibicu biri buze kuba byiganje ariko nta mvura biri buze gutanga mu turere twose tw'igihugu. Naho ku munsi w'ejo tariki ya 3 Kamena duhereye ku muyaga hateganyijwe umuyaga mwinshi ufite umuvuduko uri hagati ya metero 6 na metero 9 ku isegonda. Icyerekezo cy'uyu muyaga uzawuhuva mu bice by'amajyepfo y'intara y'Uburasirazuba werekeza mu bindi bice by'igihugu. Ku masaha y'igitondo hagati y'isa 12 n'isa 6 z'amanywa duhereye mu ntara y'amajyepfo hateganyijwe ibihe by'umucyo mu turere twose tugize intara n'igipimo cy'ubushyuhe kizaba kiri hagati ya °C 14 na 16. Mu ntara y'uburengerazuba naho mu masaha y'igitondo hateganyijwe ibihe by'umucyo. Igipimo cy'ubushyuhe cyateganyijwe kizaba kiri hagati ya °C 12 na °C 16. Mu majyaruguru mu masaha y'igitondo hateganyijwe ibihe by'umucyo. Ubwo amasaha y'igitondo n'uguhera ni hagati y'isa 12 n'isa 6 z'amanywa. Igipimo cy'ubushyuhe cyateganyijwe kizaba kiri hagati ya °C 13 na °C 16. Mu ntara y'Uburasirazuba naho muri ayo masaha y'igitondo hateganyijwe ibihe by'umucyo mu turere twose tugize intara n'igipimo cy'ubushyuhe kizaba kiri hagati ya °C 16 na °C 17. Mu mujyi wa Kigali hagati y'isa 12 n'isa 6 z'amanywa hateganyijwe ibihe by'umucyo. Igipimo cy'ubushyuhe cyateganyijwe kizagera kuri °C 18. Ku masaha y'igicamunsi hateganyijwe urunyurane rw'izuba n'ibicu mu turere twose tugize intara y'amajyepfo. Mu ntara y'Uburengerazuba uretse uturere twa Nyabihu, Ngororero na Karongi hateganyijwe urunyurane rw'izuba n'ibicu. Ahandi hasigaye hateganyijwe kuzagwa imvura nkeya izaba yumvikanamo inkuba. Mu ntara y'amajyaruguru naho ku masaha y'igicamunsi nta mvura ihateganyijwe. Igipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru cyateganyijwe kizaba kiri hagati ya °C 21 na 26. Mu ntara y'Uburasirazuba bw'igihugu naho nta mvura yateganyijwe ku masaha y'igicamunsi n'igipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru kizagera kuri °C 27. Umujyi wa Kigali ku masaha y'igicamunsi naho nta mvura ihateganyijwe. Igipimo cy'ubushyuhe cyateganyijwe kizagera kuri °C 27. Mu minsi ine ikurikira umunsi w'ejo hagati y'itariki ya 4 n'itariki ya 7 Kamena mu bice bimwe na bimwe by'igihugu hateganyijwemo imvura nkeya izaba yumvikanamo inkuba. Mu gusoza reka tubabwire yuko ku munsi w'ejo izuba rizarasa ku isaha y'isa 11:54 z'igitondo rikazarenga ku isaha y'isa 12:02 z'umugoroba. Mwakoze kudukurikira, tubararikiye gukomeza kunyurwa na serivisi za Meteo Rwanda. Tubifurije ibihe byiza.